والقلب سما نحو السماء مترنما، لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان رمضان. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، منا زمتنا نعم متكتر تسر شركم منا مجد نفاس تكرم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اذهب أنت وأخوك بآياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. Yana mutakata te twase chama te pa tujanla tujumana ne yara adam Musa bayan wo Allah man lanala kayiri ka ce go ya twa kura zaha aranya lango arabba timbe na za tu hukum da kan nungula halle kan ta nguwa halaka ta pasu da su to kan na anan bu sai turun ran dumana wona zaman babi mu fa hamzo ya wole soma kana zo fa na je wasu ka zo fa kana ana haruna fa zo na kun duna ya turun na wona tan na manna wona ya manna ban gamma
man gahma an figa zan tuntar mata wahayi na zanta sa ta saka zan sharin da makana ya nura izhab anta biyo اذهب أنت وأخوك بآياتي to izhab jama anta wa akhuka bi ayati kai zo siya inyanya lo zatwa itu kebangetan papa ya ya dah usut lembang اذهب أنت وأخوك بآياتي dan mana yara Muhammad sallallahu alaihi wasallam izhab anta chama yan chama wa ahuka min amadima anan musa bin izhab anta wa ahuka bi ayati da mana yara anan musa izhab ma harun amin chamna amin haruna chamiya no hujjana ma no mu'jizat ta shari zantiya mu'jizat shari zantiya wadin yadin sana da fi wunyan nula da paya karanye bumbo da biyan ya fi zan nula zan fa so zan chamiya in zan le pensia ni chant ta pa firawna ولا تنيا في ذكري to yi kurcama mira ki tinula ki nan ba ka nama na wani yara tiwo tamshir sashar kamzaha fi zikrillah wa tasbihahu bai ma ki sallan da mana subhanallah katiyar da mana la ilaha illallah yi kurcam tete da mana ya dan mun ya dan fa wale na na wani yara tiwo ce bi na wani yara ta hatu ba fir'auna ka zahira ti ma ka tili ka le son sim zantiya ma bi ro kam za ka tira no na ya so ti kum musa ka tira no na ya na wani ran son da be kala اذهبا إلى فرعون إنه طغى to chamiya inna ma chamiya fir'auna sane innahu toga fir'auna ya wunya otuyi nan jirman kai kudu man tuyi mutum biyar kana bolo man na wunyan nawo so wunyan nawo ma won borshe dun ko tunda kan ne zan ajiye shi na ko yinji won borshe dun ko tunda mutum ne yira zuciya mai sa mutum na wula tiyo wula فقولا له قولا لينا in pa wasa yin ya mai to ashirin ya to balle latifan rafika to ashirin ya to balle da tankam da chance da in ta wazo be ta yele to ashe yi si su be sha ka ta ko su wasu yase na an baro jan ta to balle waya ka da nan bula ka da ta ko dresse ashe na mu kun sa riyan dresse na an so sunan ba ne ta mutu to alayina to balle لعله يتذكر أو يخشى to riba shari in kin tiyo to balmaya lalo ta zakiro bo wonti ndu mana wannan tale kada biyan bago wonti na wannan in kin tiyo yi to shari ma yi ne to shari ne da won borango kuma na won borango biyo kala to saka ta ko da biyan bago wonon wala woto gi zan to shari yi ma in ban na wanda zaba bago ne bisha o ku biyan mun yarba azaba karama mo bi o mi ne shari o mi o jinda kala to yiro ya da shari wonon wala wonzon du mana woni ya shama wonzon na woni kana wala ka je to ama lamna musanna isa hana wala rahmana da nyuma o ku je to an wusa kallam na musanna o ku tuntun biya shawa sana da yake zato abba kasa job za san yob jira ta ba ta ci na zon قال ربنا إنا نخاف أن يفرط قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا تصحنا يا شمانه kuce babba ku ta kwaso yiro ku ciro bi obi bi tama no tu bi shi to ku cire ka ta bana bayyana wala qala yo kabna ya rabbana ya tu manna ya tu yunda إننا نخاف to tana so da biyan أن يفرط علينا dubana wani a nan musamman ode wa mabiyin da an yarma ba
ya duma na wani ta zuwa da biya ya da ta chanta ta buru ya kana imani ya ko ta yi mun yon ma in ba ta azaba ba mu أو أن يطغى be ko ku oke قال لا تخافا kan da wannan ba duk sura da biya aya ba sura na fi ana da biya إنني معكما أسمع وأرى ba mu ya kada mamaniya manna wani an bi ne ma innani ma'akuma asma'u wa ara la takhafa duk sura da biya ne kusanciyar da masu maniya an gumda yin ku cire mama ya an gumda ya to ashar kamza ka bi ne ma bi ne ma ka gumda ya to ashar kamza ya ka gumda to ashar kamza an gane ya ya mana mu pummi wa yire to ashar zaki jirmo so na mu pummi ra in ya jirmo ma wa yire to ashar wa ya to ashar za na mu mi za ku samu do فأتياه فقولا إنا رسول ربك to chemiya tinjira aya adumana wona tumba tinjira na ana tumba ama asana ile kana tuntula ya is asana ita kana tana wata kan tiyira ya to shirin ya zan bello فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم to fa asir ma'ana bani isra'ila adumana ya tuka tiyira ya na zan bani isra'ila man titi na ci abahan batiti baban isra'ila ma bar ko bahanu da mamma bar min ya adam musa ne yin fo shafuna ko bahanu da ba ko mun nirma sa kam nan da ba wani nirma ku ne o kun nan da ba shamma la kan nirma ban nan da ba baran tusu bu ba san ban da ban ha ka ban yi ban na yadda ba tun jama kamza ka mu ba ku shiya to ko na yin to kyan cigelo wazan ba to wallan nan ba azaba la tu'azibuhum lan ba azaba be ka zan tun kara tun shadanya tun shadanya din kun kema ban tun da ka kun tun ka faka fosa tun da bi kun tun ka tun ma karan yan baya shanya bi yan ba za ka shara a wasu tun nan ba to قد جئناك بآية من ربك kana yau to tun tukan na yana dumana aya na ma wani mujiza na mata shimfa ta shi na ma din ya yamma jinma والسلام على من اتبع الهدى to kana yaya tun sun da bene muso mun wula mun dona mun sormo zo mun de na mun sormo ka zan tuntuma ka ce manu dumana wani tun sun biyo zo ka kenke azaba na wanda azaba zo إنا قد أوحي إلينا to tunana tumiya aikal ahbarna Allah fi ma ahwa ilaina dumana non wahayi bo kar uhe ilaina la non wahayi tete أن العذاب على من كذب وتولى na ba ta banka da ma azaba jira ne muso mun majire mun bide na wani to kan marsa jira kan malaka cire ka sa su imanin badan dumana wani azabi la ne da ne zo قال فمن ربكما يا موسى to kamna ko na bina Musa ya fir'auna na bo ai kala fir'auna wa man hadha ar-rabb allazi tad'uni ilayhi ya Musa yani Musa duman mun sarki ne bo makiyan fa inni la a'rifu ma bamiyo mu bi la tuba to ce ba قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ترسل عذاب أكبر ترسل كمنا يقول كان ربنا الذي تدمنا ما يعمل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي ربنا هو الذي أعطى كل شيء خلقه mun pilgi bin nam da kam zaha bin shakam tambani ya musu ma din ya bin nam da din pa bin nam da tudumana ma mun nan da za mun za ba tambani ya musu bin ne bibi mo biyar me ta ne sanan biyar me alzan nan biyar me ta bun kor biyar me ka bun kor ma ka ne balbu ta ne sanan ba ta ne balbu da zaha na mun ma mun ya mun wala mun nam da zaha kana cika ta de to gumda nama ta gumde ta mi ta takara da ma ta gumbo da ma ta tihi da za
mun ya bishak mun ya da za juma mun ya za juma mun da za ba kamile kana bazare kana yiro we anye mu masaya tunye bishak kam za da betun ban ya musuma na wani mun ya mun tile mun ya mun tile ni na yi mama ka tunan ga ta malin ya ka ci tattaba ka tawa ma kar din hamba din biye ma sun to nan turla ka ta zama ne di biye ma karo gunda o tubura o ta karba gunda sace wancan karba gunda so karba yan gunda o bura ku yancan ka so ku yina o biye nan wana karba gunda na wanda mu shaka karba yan gunda to kana ce mun yana to gunda ka tankar mutu ka ta pimpim palla karba gunda diza mun na wani mun nan da ma nun na ma mun lanye mun wala mun titinu ne baya ne ni ne zalle ta mun kamza ta bin shakka za ta nan mun sa lana ma mun yan mun za ta tina ti ya shirbe ta nan bada mala kunu ma ta diza na mun kadaran ya kunu ta tina na mun son tunan ba ta tina قال فما بال القرون الأولى تكسا كفلانا منابو أيكا كدنجرة دارشة دنجرة لما لم يبأسوا ولم يحاسبوا إن كان ما تقول هكذا يتعشرين يرمنا كان يدنجر يرمنا يليا كبومبو كبولت تهلي يومبل ما يتعمى ذاكر بونكا كلا بونكا بيكو بومبتميلا تكا وتيرا وني تعليعه وتيرا وني زعل بنتي وقوم لنا hata pa ko tude o min do ta mata ko tin nan wala ko tin wata yan boko dun kila da nan za ko tiro ma yun ban ya to ama ko zan tiro ma na zo tin nan ba ibn kasir yana lamma ahbara musa bi anna rabbahu allazi asarahu huwa allazi khalaqa wa razaq no tin habalto gadama na so mun tuma mana ya muninya na so tuma muninya munnam kana arziki tete ka busa bin shakkan za ha da tarle karjoya wannan cikin azikshar ta kuma ta matalle ka tinya tini jayala tishadan je ka ban bula yar da funa ka tajirma timi musa albahana tamban ko ni doya ka bin shati na karne farmi na kar tiyan yana yin ka fari da funa ya farma yarna musan ka farma yarna biyan cin salatu bon farma kare tun to bol kare yana to ne kare yana rasulana nama munya mucaka ta bandira yarna farma hali gina ma wucin da yake bandira ka bandira ma karira ta nyala jira kana ta karanya wala tidin na karle mo kama ka ta ban for ba mi jira tibi ka za han ta mun jirna tun garma na wani nan ma fulma to so ta kwanta ma ka ta labna mun sanna ci labna mun sanna insha Allah na wani yaran mu yan wala mu yan so ta yalla kam za ha shurana ko na yarma isa yin yara kamza an dana wani kana kattan da an ce to shar mu da yarma ma yuma shar yun shar dan garma yarma na mun mila mun nan da قال علمها عند ربي في كتاب ولا يرو أنا بقول تعشر ما يا دن garma ya ma ba kurun ma yarmu hada ba san ma yanda rabbi biyar da bana sa fi kitabu ko san mun littafi fune أي كان موسى علم أهوالها وأعمالها عند ربي ما هو ما هل أنا بيشم هلني ينشم نيا بيشم كتباشم هتباس ما درس المياه لا أقول نولا لا أوصل لك الله المحفوظ الجويا لا يضل ربي ولا ينسى دمنا هنا أوتم زهري ولا كتبامية no omutum de ona mistake omutum da basil ma kana bo ne yalla omutum de pengara de obuna mistake omutum de pengara bishani kan so bisha kan za ba su jerusalem bisha kan so na wala wannan ne fashion balana الذي جعل لكم الأرض مهدا من ناون ما جعل الأرض مهدا من يوم يرتن بما أنتيا كتكر يرحمة نظام تيا نظام يردوي ما تمين متار يردوي من يوم يردوي ذات ما تكونه وير ذات ما تكونه كنا تكر بمبلا يدفعون ذات كبير كانوا بشكل ذاك كوني ذاك كونه
وسلك لكم فيها سبلا nasa wacce ka tambar ma doya ma kona na wula ay jara lakum turukan taslukunaha fiha kona ce karye soyantiya da rasu shan wani titima ni bana wani so kan to ba la so ma an shi ka bana da tuna ku shi mu ka ku yarda aku yi sama in can tun yi wani mamona tun su dibe yi wani wani shi can ta shi to ba la so na ban kun can tun shi ka so biyar ne ka mu ha da ku ba su yi ba ta ma amma da ku nan ta bana tambar ya musu ma kake cikin tuba zan ta ba san in can musu ya kira ta to ba ta ku biya mu yanga ta ba to ta ba so ne zo mun ya mun wala mun titi so ya mun go so titi a ko ta ta ti ya kara ko ta ta ti wa ho ko ta ta ti maka ko maka ta ti tun kare tun sama sa so ya ma sa na ka dara ne ba ko ma ko so on titi yi ba na to ba ne to ko ta ku biya mu ya ko ko ce ya ibe to ya ku to ya shi shirku ya ku biya ma na ha ta kini ma ibe mi shara sama di sama ma sama ta ni binira amma wancan ka tinyar so ma be ka tinyar ciyan goma in yar ta goma da tatraya ya to ta tuwa su ma na wato tunan ba وأنزل من السماء ماء noce kas wanda wani su ya mace tuma da kana sassan sabaran na ma a kwan wacce ka sabban ka sassan kwan mace tuna sabban shaidun zama kwan ma na mata mi sabban ma wani su ta kuyan shi mai yin tun ya sabban ma na kokon zarbe bebo dindin yan shi yala ka tunan zarbe din nan ka ba ka rulan ne famla sassan ma su yin titin kwan ma na ma wacce sabon ma ko sabon wacce sabon ma ka tuti sabon na tambari yanzu ka ne ko nyasale ka tunyura ko na ce ka tambar ma tuni ko shirin yin na tun mu'amala tuni ma da tun bir ko rasala ko kuma shara ne dan nan wula dan yayyala wacce ran yayyala na wani Allah kaskin yayyala kashin na kashin mina nan wula ka nyasa duk zama wa'azun balazan titina ta ban wannan wunbiyar ka dora wannan wun ya tawa ta tana فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أي أخرج بذلك الماء أنواع من النباتات مختلفة طعام والشكر والرائحة الله أكبر wala ba sani ma da kana na wula kana cika kokona yire tun ga ma tuni to ba ko ban jira ban wala kan ya balbal da za hadin na habbar ma da ya din ya balbal fa sa yin nyam to bi ne be shan to bi na wala bi hadde ba ka tamama da bi hawo ka bungoma da bi hawo kana cika wani karma da bi hawo ka cima da bi hawo ka bungoma da bi hawo bin shakkan za bin jira ma sa da yitin ga za ma da bi hawo zama da biyawo da fasa yin ga zanyira azwaja na wasu tunan ba كلوا وارعوا أنعامكم kuna to dimiya ya on zama ma ma kuna yi ta kalma ban sha kamza da bai tamban ko yi ta tuma ya ka ta dirma ma ya kashar kamza ha da ta banka mamun na wuna ya da tabakar garsa tambar ya musu yanzu mu kana tun kudu war'au ta dima ora bai yi ban jira ma ta tana batar yana ona bai yi ban jira ma ta bai tambar ya musu ya o du bora tiyan biyar me ka ban jira bi tambar na ta tora bai ka du'a ka tora ta bi tora ka bi shakka ka bin bongora bai yarna amma wasu ne burshanin ba ko ta ka tambar ma ka yi bongora ne zan ba mu na ma biyar dama tambar kun ku ya shanya kun ya kanya yin da ku shaya ka ni biyar fone abe ne mu ka da fone amma ta ka yirma sauran ka na kanya sai kullun ka da kira biyar fone ayya ka murfin fil barbar da sa ta bayama fone bin sha bi ta bayama ne ka tamalun nur la se sun da magan da ma kala biyar ma kar ta'i bon farmo ma kar ku to yina ku to bin yina amma ci tukuna ka suran ka yilma na kaccele ka leda bola sa je ce to anya ka nula ka mor bel di man sa mu da sama ne na un ka da nura ma ma Allah akbar na on so salam ba inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha da sa ti to Allah na re
ne on chaka on yi ko ma ta ka ne balbal ma ta bon jira ma balbal karna to nya nyum balbal nya de na hando ma nya balbal ma ora iha bi karbala ma nyum ma nya balbal kar za nyum nya zaaya kar za nyum nya zaaya nyum nya balbal إن في كلوا وارعوا أنعامكم ولا تجمع كل ما جميع بنتنا ما يتنبأ يا مسلمان يا جميع بنقول ما كذا كذا هي نشأ كذا هي بنتلو كيدي جميع كذا ديت إيه دينو بدي ولي لما ما نجلا كرين كرين ما فرق نجلا كرين كرين بكرة كبنجلا ما ينا كتي إيه تي بنجلا هنا كتشل كليم وكام كتبن كوكوميتي تني تبون كورزان جرنا إن في ذلك لآيات لأولي النهى tunda ngoma zamar yana nawon ayana ma wada lama nan balama da kunya polo da jini zanti ba mabance zanti ba mal hankal mu mal hankal mu yin kuma ma zaka ban na umbiya mu ma zalin to imani kaka tu bile duin ko pa kaka tu aga tu duane aku dandan do kar guma laza aku prayon kara tu duane nem bihma ka guma kala ka bi aku yose ani mal amma o ka ta dora ko biyo ani to ma akwai biya wa han biya kala ka tashi yadda zan can ya rukun ko za ta zanya la don wasu ne goma zama aya nan ya karbi furo ne in ci ta hankali ne ta ba wata bakar ban nawun biya alhamdulillah nawun biya ne wannan mai lokun ko ta gansu lokun ko ta zan bai shafa wazo azan bai shafa wazo akwai ba nan hasara bari ya musu منها خلقناكم ay tun ban ma tunu kan namiya min ha halaknakum bi ayyuhan nas ya idan nirwa tun ban ma tunu kan namiya tan pa ko zanam ti be kala la tan kam za biya kam da fa na kun yarte wanda yan nan ne sallama bo san nan ba ko tun ma ya ko to tan ko ana luana hoza wani fure wani lure ya han tun ma tan ko ana ko na ko zanam ne sallama kama ya ka shi na nti yan maka tamban mu zo kai nurin mago wannan ne basha bai ka ta fara karshe na ka bi habiye ne ka tun bi ran fara shi ba haran zo ko ko ma ro kala ka su ta so kana ya ko ran ko ma kala be ko ta so kana ya mu ta kana ti yan mamu na wata kana ti yan maka tamban dam so mu chama amma na mamma to na wannan makana ma ka ta mana ka ta magana ko zan ko bukata ka je ya rayu bai to ba ya ma ko kuma ka fara kan mu non malaika no jino ma ta tibir shatin ya ka tibir zo kala bi ma ka tibir na zo tana ka tamblan tir kama tan pakka zan nan ka tibir juya afu yu kama tan pakka zan miya zan mi in ta zati gina dukun ko wazo kalan ya dukun ko sati tin nan wata di na duniya za tarjiya ni na wani la zaka na fa bin sha zo ko yatima tan pala fun ko zan nan wanda ozan mi ta yaba dan na o malaka o tona ko bo ko kan on tona ko biya shi mai wai ya kama yirin mu kai yirin mu na toruma a niyan malaka mauto niyan jira bin yafiya anya malaka shi ba da mu ka chanta ko ba maya ni zan ba zal malaka mauto ya no jira bin yafiya bi chanta ko chanta yin je so nya ko fara ga malaka chu ko do jira amma ni muna atu ni yin malaka mauto dinda ko le malaka mauto ko kana wannan ban namta ba wannan ban ne sa ba to sa ha ko na za ta pa na no bula na za ta pa no ko ga da kun morle zambe ti ba dam zan so wanda zan so ma ko tu tam shalla kan yawa kana ya bula kun adam lim duniya zaba ko le duniya zaba mo ko zo zan malakun sanna malakun tunna ne malakun ka ba malakun ne ba da le bon ma mati ba da ma ko kun shela ta zamu bi woni ta zamu yi lati ya da ma ne da bana kan ha duniya ba kusa ci ba dan ne kare ko ko ya ne bana ne bo ma kamar kun ya ko la ilma lana illa ma alamtana kamar tun kan masu sha ta ba su sha abu to be sha ni ma ma kana na yau tiyawa da mutu tiyawa da mun ba biya kan kalba zabiye so Allah na ba su ma sha ba ko imani ko to su ma sha ba to sa dinnan la ma katiyewa na ta katiyewa da nojin ma arjanda fun ko fa ne ko jina arjanda fun bayan sheta mata ka ta fun ya zo bala to zan danna sheta ne na ino ko su jada to
wanda ya zana su gida ka zana su gida to ka sai jami'in nan kuna su gida to a zama tabba annan ka zan bugun nan ma mariya ga duka da wanda an mu kashi ba hatan gani a wasu to sa ka zan ka wanda ya tabba wannan muna wanda da ti hawa ti yaba dan na ko biya zan da kone ko konkonyo mala kuna ma bin bita ka shi da kantura mun konkonyo ko shi ka tuno ta babu kama mun yi konkola kana wannan lagun ma no una bi sa gunda raka woni una bi won ko bi na ma kana yi o problema nta ka lewula ya da balle me hawa hawa duniya za ma yani do yino na pa yino tin duniya za ma tan yanzu afuka tele farfara gurunga yorba dagbara bumbo ta zanya zayin ta zayin ta mutun na ta yaba da min ta fa Allah to sa dinno la ka za don fa hawa min de ta yaba da ka ban ta ka kun ka tigina ana ta wa martaba ka ko fulun to abu ka jebe fun pishi be pina ka ka ta zamu yina to zo da yana yin yara sala a yi duha mala zaman zai zaba na su tilin ma kun kokurun da satiti ka ta bana wala ka ta zauna wannan to da manyan ni ba ko sana ka ce ba duwa ka tin ya wazan bu da sashari manna ba e bon duwa tabla bon duwa en oku kokurun duwa je bi haibe la papi je bi hai do na pa ko zan o ti ya da zan wala yinga la first la o ko mun bala la para no amala ka mun second do o bi ko first do la first para no amala kala ko da salba mun salba la da ban nan ma pilguma ko salala ka first do la mun ka shetan ya mun ka mun ya mun min mun yipu ina ba mun viala to so mun je mun kana wala ka ci ba da tamar ya ko zan mun sonku ta ko ta kun ya tanka zo kuran to experience to amaka o ko na wasa ka kwan be pina hayinka wasu su zai da be pina hayinka ko kunna ba kwan pina hayinka mo ka pina hayinka mo mo min mo be jamta shin ya kaza kamar jamta shin ya kaza ka di du'an la ka du'ar kiyama ban ku du'ar kana ma burbulai to ayinga cinna ba yin ka bun canan kana ta mutum ma ban mo ka bale da bamba ka bale yorwa ka bale ku ko sai ka biye bun bonwa ni to ce سبحان من يراني ويسمع الكلام ويخرج المكان ويرزقني ولا ينساني وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر na zan so tunan bo insha Allah mutum malum wasa ta ya fara wasa na zan tunan bo dunyan wa ne shi inda za mu tiya da mana to afuya na palette je ko ta shi ta nan ya to sa ban shi ta shi ta shi ma da ka shi shin to ka to ba kana ta bu to ba patara to ba ka mu ko prima mo za ba ka bi ya to anan ya to ba yi dukkan na yi bin yi sma furki gina wata ga mama ban ko gina ma ko ta ka billa bai to ka ta ka to sai to sai ko mu bu da ga yana na dipa na mu to na ka ba mo ka ti ka ba ko san kannan wata ta shabala gina ba puri shabala wata lan mara ka ta bar shala ka ba mo ba gobla mun da la ka kuno na hata patin shi da ni to ti mbara ti ya na dabba da mu ma ni to dabba mo ti ya bin ga kunna ni bin ga daga ti la ku da ya ba mu da mi da yama tun da ya bi ma masala na san ta sa'a da fadara ba mi kaza ka ngoro ko mi da shi ya ba mi na so ta dabba rahmila histir ma fi yanga to da so ta nan ba ce ma da so da mana yalce tambar ma kuma kan nan ya biyo وفيها نعيدكم دبون كان لا يكون يلبس تنفقوا زمنتي تنفقوا فن كل يوم كنت لبس فتسيرون ترابا كتللي تنفقوا أيام نقوم مازال يبنا ونا ولا توتموا تنفقوا زمني بيو
ka cika oyi ko kun ko chapko wa kirana ka nyina ke ka nimbi ke ka zarati ya zarma yirna ya zarma yirna mazatan ko annam non bane ka tuma zarra ka tuma ko ma ko ma ka ne ko ma bar kama da kala da sanin mu una ci shafansa ka mi ko ba mu ne bisha kana mi da dosa ne bisha da zamu na mu kadara so ni sahabi da fun ko le kun ya lafse kila lam tangara ko tane tampa na bi ci aja tanga ko na mun ma ran bene asa yan na na za ko ba ban dan na za ta paka la le be ma to da yinga ya ومنها نخرجكم تارة أخرى dan fun ko le ya siya tangara fun ko le na wala نخرجكم مرة أخرى كلا يصير دبهراي لبعث والحساب كان يلا دوس المانيا كيا ما دوس يصبو والحساب نسايكر الله أكبر سكول وزان لا يتعاونتي يتعاونكم بزانتي في العون ما السلام عليكم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى أي والله لقد بصرنا فرعون بالمعجزات الدالة على نبوة موسى من الأصبع واليد عندما نقول نقول بيان نمعجزة نموزنتي موسى زنكنا أن فرعون سنة زنيد دابيلا ننو لزنت مبرمو على كيهلا دزاما كان يلا آية كان يزنتي فرعون أما فرعون بتونا ولا أوتو بركات موافا نعوزنتنا قال أجئتنا لنخرجنا قال أجئتنا لتخرجنا kamu Arab musayyan nada ayashalo فكذب وأبى to tuna fanna فكذب وأبى oguhu ayan mazama debo ogu ayan maza wa aswa wal yadu wa tufan والجراد وسعر آيات التسعة ولا زال آية شعرنا ما زاها آية التسعة ثم دي يتوعد قرسيت كنا سبشدنا يتوعد قرسيت توفان هنا من توفان والجراد سقوط دا كراتي نكبالا وزان أرازان آية ما فانا ماكا فكذب وأبا ورانا ولا زاسي ورانا مصر الجرد وزاسي ورانا نفس الجرد نوكو دي نزو نامسا سين كيرفوني ندي نشان دما دن قرسي دي زويا ساما بتوتيلي na zo tana ba an ta count satin ya sabu ga zan fa do ma ka de kan Lagos kan dama addu'an nan ma ban su ban ko na bar addu'an ba katarga tun sene ba katar sai ta ko so ba addu'an nan ma ya ma garsiya in ya tabi shabban yur bun yurala bi shabban surul lebul lebul ka ba kwan be sambara ne ka kulan ce yana wata ce yana ba yalla ne ko tana na wani hin da zar ban yur bun yurama lokacin bulu ma turamura bai wula to disa ban yura ma za insha Allah na wani himbar ka ci abu lebon da ba zancen yu nan ga tun zan be da tafsir din wannan da ba mun yaban fasar shi ba mun yaban kai da nan ba mun yada ma na wani yi da ko ban kai da nan ma me ko yin ma disa ma nan da yiro ba yin ma ki za ibrahim ma insha Allah na wani yi za ma tinya amma in babbar yin manguma din tu su za bin yan ma za ka nama pasar libya ne kan na cin duka ce no borana din muro ai muro din shi yalana timi za ma ngume ti ya murmur la ta hale wotala ni so ya lambarto kai ya yalana warbo no na amle boto su kala bazo ma to mo tamla yala to la kunya hale ka tabiya to ko idan ma ka zo na nin kuran ko idan ma to amma ti ya shaba biya mo kan yala kama ban bi yala musba ba zama manti do ka do ka kon yida ai ka bato o nye do no bu biya la biya sa sun she ta usurun da mana
kana wunti ta nasara in hula bai yama bu zuwa ta ta kauto nan amarya insha Allah na wannan ta kaka da ku fara da kun ngani mu karbo cassette za a do nan ma ku karbiyo sa biyo kar biyo ne ma wasane biyo kar biyo wasane tam kam za a biyo dukar par dukar ka parle ni par tam kam za ya kar nan wala kar dinya da baka zuwa yira jira bila ya ka na ta kar za ka ta amma duk ne ku yan biya ka nan insha Allah ku ma fara halle mutu shege na wanzan tunan mu to ba mi zan ma ta da ma na yi himba do kam za ka ce no buram da za mu to ina da obura shi wata ta ku hanya ma kar tam kallon su kana za mu to amma ta zaman mu ta ku zan mata mancin ci da ma hangar shamsham za dabba yo dabba fiya wa iyaz billah na gumce kanan lan wasa kada ka ban tuba to ai ban tuba kai zan ma to ye goyen faga to na ta tun tuba dabba tun ma ti bi shabban yisar ma na so an batete an zo cikin ba za ta yi kanta amma tana da ta yi karashan ta karashan ta za mu bi son bi ta zabiyar son bi da ma bi ma da yisar ma na bi fola ma na ne da mun bi ne haila kirata bewo an la fe to ala sawa za ka ce ba me ne bi ne haila butan yin ve ne duto wannan amaliya da ce ko tace ya shi no be ta yin ban ma be yaran ka zo da yin shi ya shi bi mota nan wala haila butan ta nan ya kan ya bin sha har haila bu ko wata be ya kan ya bin sha na la wutan nan wala na wutan su ko tun na wankan Qur'an da wadan din kai to share wancan su kuruntun na wanda mu ma nolan can turuntun na wanda to nolan can turuntun na wanda nolan can university tibi ma bancin ma zama gangan konkon bubba ma ba katanga wancan su kurumin don jin ba ta ba shetani biye bisun sunan shetan ko shi no yato na sanan da binjira ma sun sunan bindir fila kato tirta de nuhe ka shetani biye ma mutu ca bana wala ka tun mita ba dala kunya to bi ma ti sabe ya da ciya ma talla mo tibe ya pam da ciya ma na tun wani mo le ku sun in yar yato ata bi ma ka sur na won cewa ka bu zan ba ma nan yira ka bi halatu na su kurma na on zo tun da zan ya na ce ta ya kwanta to ta zan ce ka sura duwa tobnin ma tun su a doci tobnin ma na mutum tun mabi ma nasara na tun ban nasara to mutu ma bu zuwa na wannan gumin da tun da zaka tara to ka tara su mutum ba ba kisku ba mutum ne ya ko bala na an zama nan ba na ci ruta ba ku can ce ma za na an zama za nan ba za ta ba mi ko za ta lambancin na an zama nan ba wa do an zo ba za nan ba an ce ba ta yi kuma to ban bai tuwa tallam zaban can na an zo ba nan ba mi ka ta sotir bi lama ne ma shau kam na wo banu ma ko sotira shau mi biye ma ko sotira shau mi yana wo idan ko sotira ba katarga da ban kolla ba za sotira za ha a da za biya a don to ita ta kada za mbure to amma da za biya don na wani wofan da take to bismillah Hajibibatun sista Adana, mamaya da kana, tuma bi tara ma jo harshe tuna da fana, amma tu zai wata ran aka manina. Madamu karfani, layile, nursu. ما متكلم وتعمامنا أجي سمعت بكم مثلا وتو wani masu koyar luwaki kara gonaraba wannan limtar ma fasara tuna da wuyar nama da sonson wadda maraba fati wata ma fasara matuna mai muratu alhadiya ko ya wakana ne sonson ya bin kallo ya fulan fa ko babu zo wakana ali ma pradu da ma mere talim sama kana ma mina bo agwa aji damata kembis ma min kembis
أفر بابا بالكلمونة بتاع أفا تكو تعبية بالكلمونة أجاي كريا وبتن وبتن نعم دي امتدادوا نعم من تسايرة تسي Mr. San Radio Justice, Mr. Abdullah Diamond FM, Mr. Osman Sofiele, Mr. Mustafa Radio Savannah, Mr. Salifu North Star FM, Mr. Ishmael Sagani TV, Mr. Alasan NTV, Mr. Abdulrahim Facebook, بالزاها تنون عدوة تربا نعم مال بيالاتي تربا بنتي تنشر كم كانت تشيء نعم مال تربا من بقعد ونبي نعم كم بالاتي نقطع عماسها بانسون كربوي بالله بس كربوي نعم نبا نعم طاولي ما تفي مسوغا نوي يلا نا أودي كاراتي نعم تمالاتي تزاها نعم تزاهاتي نعم تزاهاتي راديو ما زال في تبعنا ما زانا والتمتين بانكالا في بيتم كان ستبرا بان بيدور تبرا بان زون دي عشر تنم للتبرا نا والتمتين سياسة تبعنا دنا سوسو كاتي يك بنجرا أرزو عندما نا والتمتين تزاني تي كبر سون سمزان تران سغان فلو تسوري أسان زانما ندابه بانكام ديكا بوغي بقام بما كابينة الشانتي تبار سونسم na winchaka tira antutu son na chaka tira tutu son the result you the swale bayan sai nan ta fonam na bayan ban to chan sagan ba mun to chan sagan to kul buhi alaka shi maryam nan dan ma yuwa ka bai yal ka yiyo ayyala adal janda so domin alqur'ani ka yuwa ayyo lorti alqur'ani ma ajila na wasam lana na won me ba ta hiro wasam la akul ji wasam le wayanza aljanda yuwa soro so to bar aljanda barba tin ta ya tara tanam ya tar tam tam tanam ya jonjona da bihi da tattara lol armaso tamalapam تكون يتما كاتينا تبتي انت على الجنة ان شاء الله تبيتالي تسيني نعوذ بالله اما انا يلك اغوندو توينا تري يورزاما ما مي فوفو تنبانا دميا تورمي ما onkulo bosme anzanti ama akunya ya targa nkara tuzanti falillahi alhamdu na won balance na uzon penamba بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عالم الخفيات ويا سامع الأصوات يا باعث الأموات يا مجيب الدعوات يا قاد يا خالق الأرض والسماوات أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك رب كل شيء ومليك كل شيء ومقدر كل شيء نسألك أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا زكيا وإيمانا خالصا وهب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين وسعادة المتقين ودرجات الفائزين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم
إنا نعوذ بك من حليل ماكر عيناه ترياننا وقلبه لا يرعانا إن رأى حسنة دقاها وإن رأى سيئة أذاعها اللهم إنا نعوذ بك من البؤس والتباؤس اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو ومن بوار الإثم ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم إنا نعوذ بك أن تسد عنا وجهك يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا ونعوذ بك من كل أمل يلهينا ونعوذ بك من كل فقر ينسينا ونعوذ بك من كل غنى يتقينا نسألك أن تستجيب دعوتنا فنحن مضطرون وتعصمنا في ديننا فنحن مبتلون وتنالنا برحمتك فإنا مذنبون وتنفي عنا الفقر فإنا مساكين اللهم إنا نسألك بحق السائلين عليك فإن للسائلين عليك حقا اللهم أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوته واستجبت دعاءه فأشركنا في صالح ما يدعوك به وأن تشركه في صالح ما ندعوك به وأن تعافينا وإياهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم لسنا نعرف سواك مولانا بالإحسان موصوفا كيف نرجو غيرك والخير كله بيديك وكيف نؤمن سواك والخلق والأمر لك يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشق بنقمته المستغفرون كيف ننساك ولم نزل ذاكرين يا من بابه مفتوح لداعي وحجابه مرفوع لراجي إلهنا 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 أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالت الأحوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون برحمتك يا أرحم الراحمين نشكو إليك من غم الحجاب وسوء الحساب وشدة العذاب وإن ذلك لواقع ما له من دافع إن لم ترحمنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه ورددت ما ذهب من بصره وجمعت بينه وبين ولده ولقد ناداك نوح من
قبله فنجيته من كربه ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضر ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد بعث أهله وكبر كنه ولقد علمت ما نزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه إن تعذبنا فنحن عباد وإن ترحمنا كما رحمتهم مع عظم أجرامنا فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به فليس كرمك مخصوصا اللهم إن لم نكن أهلا أن نبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا لأنها وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين اللهم نجنا من النار اللهم نجنا من النار اللهم نجنا من النار يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا منقذ الغرقى يا منجز الهلكى يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا غياث من لا غياث له يا عزيم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا كاشف البلاء يا عزيم الرجاء يا عون الضعفاء 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 يا عزيم الرجاء يا ذا الإحسان يا منعم يا مفضل أنت الذي سجل لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وحدك لا شريك لك اللهم لقنا كلمة الإيمان عند الموت اللهم لقنا كلمة الإيمان عند الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ووفقهم لطاعتك وانفع بهم الإسلام والمسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين واحفظهن من التبرج والسفور ومن تدليل الكفرة والمفسدين اللهم اجعل للمسلمين من كل هم فرجا اللهم اجعل للمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وفرج همهم ونفس كربهم وتول بنفسك أمرهم وارفع رايتهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وردهم إليك ردا جميلا اللهم أدخل على قلوبهم السرور وأغنهم وفك منهم كل أسير واشف كل مريض وفرج عن كل مكروه وأد الدين عن كل داء يا
الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والقلب سما نحو السماء مترنما لا